Any comments on the meeting, please? Very good meeting. Can you share more? Bwana mfite ikibazo mwaduha igitekerezo ku nama yabaye. Yari inama nziza cyane twagiranye ibiganiro byimbitse mu bwisanzure no mu mucyo ku ntambwe zikurikira zigamije guhagarika kumena amaraso bikorwa na 23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi kibazo mwadusangiza se ibintu byinshi. Navuye muri RDC hashize ibyumweru bibiri nasuye inkambi z'impunzi kandi niboneye n'amaso yanjye ikibazo gikomeye cy'ubutabazi gihari. Niyo mpamvu rero inama yari ingenzi cyane. Perezida w'inteko ishinga amategeko na ambasaderi bose bahurizaga ku kuba bifuza ko amasezerano y'amahoro ashyirwa mu bikorwa, ariko ntashobora gukorwa mu gihe 23 ikomeje kwica abantu, gusahura amabuye y'agaciro no kurenga ku masezerano. None ikindi kibazo, abaturage ba Afurika babibona bate? Abanyafurika bari bafite icyizere gikomeye ko kubera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu buhuza amahoro yari kuza, ariko ntibirarangira. Haracyari icyiciro cya kabiri cy'ibiganiro mu cyumweru gitaha kandi turimo gusaba ubuyobozi gushyiraho ibihano bikomeye ku bayobozi ba 23 harimo n'uwitwa Kabarebe umwe w'u Rwanda. Ntidushobora rero gukora bike, ugomba guhagarika. Washize umukono ku masezerano ugomba kuyubahiriza. Kumena amaraso bigomba rero guhagarara. Bwana muyobozi, mwongeye gusura RDC vuba? Yego, nasukuye cyangwa se nasuye RDC mu cyumweru gishize. Nasuye inkambi ebyiri z'impunzi. Icyambabaje cyane nuko icyizere cy'abaturage ba Afurika kirimo kugabanuka kubera kurenga ku masezerano. Hari abizeye ko ubu amahoro azaboneka. None ni iki mwavuze ku nama by'icyizere? Nanze kubihisha, nanjye ubwanjye ndimo gutakaza icyizere, birambabaje cyane. Nifuzaga ko abayobozi ba RDC n'u Rwanda bicara hamwe bagashakira umuti w'amahoro, bagatangira kwita ku baturage. Ababihomberamo rero ni abaturage basanzwe, ababyungukiramo ni abakire, abari ku nzego zo hejuru n'inyungu z'amabuye y'agaciro. Ibyo byose byari bikwiye kugirira abaturage akamaro, bakabaho rero neza nta ntambara n'amakimbirane ashingiye ku moko. None se mwaba muzi uwateye iki kibazo nyamukuru? Icy'ingenzi ni uko habaye amasezerano yashyiriweho umukono hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse havuga ko ari intambwe ikomeye y'amahoro, ariko hakomeje imirwano nta n'ingaruka zifatika zigaragara. Ni ngombwa ko umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ugira uruhare rukomeye muri ibi bintu kugira ngo haboneke ijwi rimwe rya Afurika, bityo rero ntihabe gushinjanya hagati y'impande. None se kuki uruhare rwa AU ari ingenzi? Afurika niyo mugabane muto mu myaka wihuta mu iterambere kandi ukungahaye kurusha indi yose ku isi, ariko rero ntibyigaragaza kubera kutabazwa inshingano. Amahoro azagerwaho ari uko Afurika ubwayo yiyemeje gukorana hamwe no kwirengera. Bimwe mu bibazo tubona uyu munsi ni ingaruka z'ubukoloni, aho rero abandi bagabanyije umugabane bagahindura imbibi, hanyuma bakaza kongera kwifashishwa bagashaka inyungu zabo. None se muvuga iki ku kurenga ku masezerano? Kurenga ku masezerano sibyo rwose, ni igikorwa kigambanira amahoro kandi gisenya icyizere. Hakenewe rero ingamba zikomeye zo kurengera abaturage, cyane cyane ko ikibazo cy'ubutabazi ari kinini cyane. None se Perezida Trump yavuze ko uzarenga ku masezerano azabihanirwa. Mubyumva mute? Iyo hari urenga ku masezerano bigomba kugira ingaruka. Kurenza ku masezerano ni amakosa akomeye kandi bigomba guhagarara.
Yes, ni Hariyana rero wa munyamakuru n'ubundi uzwiho gukorera Tshisekedi cyane, ndetse bizwi ko abogamira ubutegetsi bwa Tshisekedi cyane cyane ko ibibazo byose aba abaza abantu ahuye nabo bose usanga ari ibibazo bishyirisha mu Rwanda, cyangwa se ibibazo byerekana yuko u Rwanda ari rwo nyirabayazana y'ibibazo byose bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko rero n'ubundi uyu munyamakuru kenshi yavuzweho ubuhezanguni cyangwa se gukorana cyane bya hafi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu rero bisanzwe ko Kongo n'ubundi ifite abanyamakuru ikoresha, cyane yuko ikoresha amafaranga ku kabi n'akeza kugira ngo irebe yuko yakikurura mu kibazo y'ubwayo iteje abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru ndetse n'ayandi. Do you mind comment on the recent violation of Rwanda of the peace agreement between DRC and Congo? Do you Something I'll have to take a look at. Yeah. Where do things stand on impeachment proceedings into Christine Ohm? Stay tuned. More to come shortly.